Ni suwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma, na simang na dalin koburang ko para katinga. Kata bichongrang, Chibra Agalo gital CM Youth Center ko opraka. Meghalaya aduk ni YESS International Youth Day Komania. Aduk ni 2nd Battalion NCC Blood Donation Camp ko dakanga. Resubel para constituency ni Sorok Tharina Thangkagala. Dr. Mukul Sangma AITC ko Motioner Suna Pahar Chinagapata. Chigumagpa Kuburang. Aduk ni Skutong Shri Conrad K. Sangma. Yajani Chigni Tariko Chief Minister's Youth Center ni opraka ni ko Chibra Agalo dakanga. Jen Rongram Block ni ng Ogapa West Car Hill Songa. Shri Thomas A. Sangma MLA ni Dong Paanio. Ya Chief Minister's Youth Center ko Kriani Muksungani ara sungo dongeng gapa chadambe rangna dengtang skiani cholrang ko kadongani ko aro matna mani ko chusokat na gadang ko na aro chadabe rang ko tharina wamang ni talent rang ko nekat na gata cholrang ko na aro dengtang neknekani rang ko chelchak na tharisona ya center ro ski on gen ya CMYCS chadambe rang na ski ra na biap ko na aro wamang ni je ski ra na skapa ko ra na chol ko na ya center ko Saura Mandala Foundation aro DFY project ko design khanga aro ndakba center ko ado ko ge so chet khulina menga ani pharakatanga ha aduk ni youth empowerment support system YESS ni member rang yajani chigni thariko hajalgni khulgragni ni international youth day ko usosotam auditorium Shillong better today and best tomorrow ya thimo phangcha ke manyanga aduk ni deputy chief minister Shri Preston Tinsong yamania nyo mongsong pa sokpak ponga Shri Bantedor Lingdo Gen Sports aro Youth Affair ni Minister nga mandira ko mangapa sokpakpo nga. Dr. Vijay Kumar Gen IS Commissioner Sports aro Youth Affair ni Secretary nga wamang badong paa. Shri Bantedor Lingdo yathukmanyo adok sorkar ni nang chumot kapa takani rangko dakna sumay raanyo dukok nga aga nga ha. Wagan dapanga ha kragapa pangjake kam khaani griyo de panuni ga asuk pa athlete rangko gapana adok pa asong na Olympic rango na watat naman genok. International Youth Day Komania niyo wachadambe rang na drugs chakhala rangko gelkhan gata akan ku phatiani ko dakanga. Shri Preston Tinsong sarkar ni thangkagong laksa chamata ko parakatanga. Uno ni thangkagong hajal sotsni aro hajal sotpunga ko dengtang youth organization ko abachingat na gata chakhalaha arwa khusiong e parakatanga ha. Sotokpunga percent gata ya plak an chusokengan ne. Ya functional dengtang organization ni member rang na aro sports club na check swala ni ko dakanga. Investment in youth sectors is also invested. So I would like to request all of you, please grab and take this opportunity provided by the government. Please don't think now about the government job. The census says not less than 60,000 students are graduated annually. 60,000. India ni sotsni bonga gapa Independence Day ni bakata aduk ni 2nd Battalion NCC aro aduk ni Indian Red Cross bakrame blood donation camp ko ya jani chigin thariko ngatanga. Ya blood camp ko North East Jol gemuk ko dakanga. Anchi richa gatam sotpunga milliliter ko donate khao wamang mande sakatam ni jangi ko jokat na ane anchi donate kha gaman cadet rang wamang ni experience ko aga nanga ha. Brigadier Jay Singh Yadav media baksa golpo kha anyo India ni sotsni bonga gapa Independence Day ko manya gata blood camp ko ngatanga ane parakatanga ha. Programs, and as you are aware, we are having the big day 15th August, just 2 days away. So in the run up to the 75th Independence Day, this program today, a blood donation camp is being organized with the active participation of the Red Cross Shillong, in which 100 cadets, both boys and girls, they are donating blood voluntarily. It's a very noble job. We are so thankful to everyone to help our cadets learn the great qualities which help them in becoming better citizens and more so better human being. Aduk ni PWD ni mukri ongani asel aro public representative rang ni mukri ongani chi waksu nengsa asmgri aro achugrio songdong gaparang thangka galeya songrang ni ramarang ko tharina thikha ha yajani chi sa tharik konin wa mangkham ko abachinga ha achugri songni president Labindro Marak aro secretary Silnan Moment agananga ha
Ya Rama Rasubel Parat constituency ni nga aru wamang ni MLA Shri Timothy D Shirako wamang adita changna grongi Rama Tharisne mulaha endi ba daunan mamang tharianin dongkuja ani parakatanga. Dr. Mukul Sangma aru TMC nilgapa Justin G. Moment gapen party member rang baksa block committee ko motion route West Khasi Hill so yajani chigni thari ko songaha. Mandirang na kupatiani ko ning metungo Dr. Mukul Sangma NPP aru BJP ni nang rumani gamen ngani rang ko dakangaha. Hajalgni chichet ni election no BJP ni member rang riba Conrad Sangma ko CM ngata aryani aselan CM nang odonge wamang ni putla dakinga ane Dr. Mukul Sangma aganaha. Home Minister Amit Shah riba CM Conrad Sangma ko border deal ni gamen golpoi didiaha aru jasani ngon border agreement ko sign kha ako gemukan masya ani Dr. Mukul Sangma agan ko ha. Ribaing pa hajalgni kolgatam election no NPP rang antantang election no chakatken ani NPP rang daudi aganenga ha. Ya apalni dolrang riba namgija aru rongtal gija dol ko tharijok. Wamang adokni mandirang na electioners khang jekun krachak kachem warang ko dakjaha aru yan wamang ngo khadongna man gijani ko adokni mandirang na misuka ani Dr. Mukul Sangma matnanga. Narendra Modi ni Amit Shah ni songgapa government ko somani saloba Amit Shah ba ide ba bidia. Shillong songdema gama kon BJP ni kekara ajo. Endi ba hadat ni chicha election mo tmo mang mai ko agana. Jena de BJP baksa sanongja. Gama kandina agana UDP ba agana SSPDP ba agana dau ba agan thaingjo. Hadat ni korona kamade jena de dendang dang takke. Jena de BJP mo aksan takke jawa. Ye gama party aksan khatta kon todengjo. BJP 박사들 증하다 앞산적 운자만에 증하된다. UDP 박사님 will fight separately. SSPDP is also saying they will fight separately. But they are together. Now also they are together. 2018 they say the same. They echo the same language. But what they did was completely opposite to what they promised. Boleh kemensa. Dado BJP ko. Anchen Meghalaya ado kona. Tentang macam napat na kita direct macam mana amai ko na ganwa gapan dol ko khalinga ya dol ra baje party ra NPP aro gapan party je ma da opsan gi dunga UDP rang SSPDP rang opsan dado ya gama obostarang pun kato de uni gama BJP ni leader rang ha government ko songa Conrad Sangma ko chief minister ko songa. Yan dal na khoborang ni swing basakanti kun mithela.